Cukuru-inĩ wa Natharĩ wa Barbara ũrĩa ũrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Samburu ya ithũĩro, nĩkuo gavana wa Samburu Lati Lelelit ararugũririe mũbango wa kũheana irio na itĩ kũrĩ cukuru cia Natharĩ. Thirikari ya kaunti ya Samburu ikinyanĩire mũbango ũyũ kumana na ng'aragu nene ĩrĩa ĩgũmĩire icigo nyingĩ cia kaunti ĩno na igacũngĩrĩra arutwo amwe kũremwo gũthiĩ na mbere na mathomo. Aciari na arutani nĩ magathĩrĩirie mũbango ũyũ ũrĩa maugĩte nĩ ũgũteithĩrĩria hanene kwa uraciari mũrigo mũritũ wa kũmathĩra ciana ciao gĩa kũrĩa. Kwa mara ya kwanza tangu Samburu ipatikane kama kaunti, tumekuwa na chakula ikienda kwa mashule yetu, kwa shule zetu ikiwa shule inafunguliwa at the start of the term, and that is very important. Chakula ikichelewa tunaumiza watoto. So nataka kuwashukuru because kwa mara ya kwanza chakula inaenda at the right time wakati shule inafunguliwa. Sasa nimeona elimu imeboreka kabisa. Nimeshukuru sana kwa sababu nimefurahia kuona watoto wamekaa juu ya viti, wanaandika na sasa hawana shida. Sasa elimu imeboreka kabisa. Tunaleta watoto kwa shule na tunasema asante gavana wetu na pia watu wengine wote wanatufanyia kazi. Mũbango ũyũ wa kũheana irio oho nĩ njĩra ya kũgucĩrĩria ciana thukuru, kuona amwe aikari a gũkũ nĩ arĩithi matahĩmbĩirie gĩthomo igana kwa igana. Na kwa kifupi tumenunua about 212 tons of rice ambayo itachukua watoto mpaka mwisho wa term. Tumenunua pia beans 40 tons na tumenunua mafuta 11 tons na tumenunua chumvi 7 tons. Anza kupeana chakula kwa watoto na pia tumewaletea viti na kujenga madarasa pia. Sasa tunaomba wazazi, ni jukumu lao sasa kuleta watoto shule ili wapate elimu bora, kwa sababu sasa shule ni bora tukilinganisha na siku zilizopita. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Ndwati.